Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Adi lobbati muslim akhunna akhtum. Falastheena lobbati muslim akhunna akhtunna dibamunda aniyaya. E muslim takun ufulamunda veena kekuluma. Evves varage luikame adives aspake nuwe. Ehenkamun algonme muslimunga haysiyatun e muslim takunnan ehiterum gogotun e muslim takunna nasrurum gogotun kurun huri kommekame e heda kurun kam gavies. Nuwate e muslim takunnattaka duwa koddunun kam gavies. Nuwata Israeluge products tang algonme boycott kurun kam gavies. Nuwata e muslim takunge adu algonmenge terega gugumala fa behittumattaka kurve masikkattakuga baverum kam gavies. E muslim akhunna akhtunnattaka algonmen e muslimunga hagguga ada kodde je kankamuga fas nujei ekamga algonmen demitu beveto maseka konje gaik Allah subhanahu wa ta'ala e muslim takunna avas nasran Allah subhanahu wa ta'ala nimar kotte